Шыржывра паттырзен амыжызем фотопроект пурны жагерет. Ына ядарлы шар операцинже пушхуны салдаксен шивыхтыванезене терев барас телевбе ергелене. Шагеш перин республикарада выилже. Шемже жунлада чержен, шаввағытрах каламажук вайлада ширіп херарымзем. Везенчеринже эмер тюрленме суран. Кашне амыже паттыры вылешінжен каласа кыдарца, хайын ырадывне ыттызембе пайлаза хуйгине шымылладасшын. Ку проектада шабах шак телевбе бужарына. Чывашкендре ана ергелегене Олеся Яковлева. Салдак тумебе азынмалық сыны гержіктава сегензем республиканы терлі кетесінжен буштарынна. Везембе аста фотографсем, стилитсем ішлеріш. Күнбе келемлі хыжан бұлныне де астума тещамышсем. Хуйха курнаннезем, ывылезене жухатнамыжызем, пердень бір ывылезене жухатнамыжызем, везене пиде йывыр, перле буштарынзан, везен кыштах табулем черезенже, савык кымыл пуласса ебе шанадып. Везен перле буштарынзан хайхисен хуйхи суйхине шурмалла байлашы, калажашы. Олеся Яковлеван шалледе шерембелік шулды Денис Курсов сержант шабужу херенже паттырла бушхуна. Варнардарихенже паваяленже шуралзаишнескер уссурис хулынже шардадына разведчик сапер булна. Шак проектайып пиде пызып пілдерішледе зажутладып. Вылынде бире шак проект бире хуйға гурны инге курна амыжызене. Піржымыра бірлештерджі. Пір-бірінбе гурза калажат бір. Евр хуйға пірле пайламадыр жат бір. Күчімылдарақ бекте дөйінат. Пурын мамалала вайпаны бек дөйінат бире жак проект выл. Пиренінде амыжызен малала бұрын аспад. Шауын батыштан да бұзан вайылмедір жат бір. Шауын ба үтте пушне ғонным. Шамрық қатчызен амыжызен бе калашсай бір черенелі пландарат бір. Амышсем жіне шаккун пизе пылғанулы бұлжы. Пұрнышыран уйрылны вылезен шардумызене тығынза е уртса ярза, алла везен портречезене тыца угеренме паллах вайхават керілі. Ебер юлашки шулзенже күшілішне бұттырымырынде. Хашпыр жүхне тегіржіне де бағас келмест. Хамыр хитрине перін ажазыне, вылзыне кадардас келет. Паян хигун пиде илемле, хевел бұғад. Періне вылзым, шүлден, пұрде бұштарынза беріншіне бұқса, савынашчы дезі жұтлады бебі. Проекта худшынма сеннене паттырзен амыжызем камыллаза ежынна. Тыванезен ячезене маныша каларманны везене вайгал хавгалану гюреть. Вармарда рекенче танк взводен командирен Владимир Сергеев асты лейтенантын амыжы Елена Сергеева ывыле ячебе мандебулин тузан вылы жумра полнын дуенать тере. Хали бир салдаксын амыжызембе пурде парышемдерибек. Пір-бірінбе дел болат пыр, калажат пыр, пір-бірнелі пландарап пыр, ұрызымақсым қалаза. Пирен паттыры вылсем чанақта мұқтавай тивиш. Шамықлақ пимден ойрылса кайрыш пулин де везем, хайзин кіске жүлін же везем, нумай мұқтавылы эшсем думай герджеш. Шак проекта ерце бұрагана, Олеся Яковлевана, фотограф сене, стилист сене, паттырын амыжызінжен пиде бызықтав. Шаккун дуны сану герчиксенжен малашне курав ергелесшін Олеся Яковлева. Кеже хунын шене юрыда хазір булмалла. Шавхайла валитывакан видеоролик реде тивишле вырын ежене жамыжы сен санезем. Кашхине вара везем тракторда вакансен культуры керменне бугынжеш. Аннезен күнне халаллаза Олеся Яковлева ергелене концерт иштірі. Хизепле вырында салдак амыжызем деларжеш. Везен тада ытты аннезен ячебе шаккаш нумай ырысамах чуна бұрза тивекен юрысем янарариш. Чевашингаларам вали Диана Иванова, Екатерина Янгалакова.